Pi baro ki para bangai jong ka jelaniam Jowai. Daga nenga Sngewbha ban pentip syupi ba ka kenhun balang barit KBB jong ka Jowai Diocese bat kumju jong ka not AC baro kawai mentau snem karaki yang jingdak ar pusan snem. Te jelaniam jong iru ngin saraki yakni ka Jubilee rupa jong ka KBB ke Henry but new dari jong penai September St. Joseph's Parish Mynsngat dengan kot kerpat di baro di para bangai jong ke jelaniam Jowai ban yesim mentah syah kini ke jingdap ar usan snem ke KBB atau Diocese jongi di mentau snem ru dari snem Jubilee bat ke Diocese ke lebu ya ke seni new dari September kum ke Jubilee nak bentah ke KBB nak bentah ki head katekis bat kum ju nak bentah ki nak syekriruan dengan kot Sngewbha pi baro ban wan ban senran langlu bat ki head katekis bat ki nak syekriruan ki ban seleh burung Jubilee undi usnem ki Sngewbha ban yuan ba kejingraki jongi ya kejingdak ar usan snem ke KBB bat kejingraki Jubilee ar aja ar usan snem jong KBB ki head katekis bat ki kena syekriduan kan long kaba syirhem bat nak benta kubrom bakrau jong Jubilee Jubilee piolo prawangai yang Jowai Diocese in Catholic Association yang Jowai Diocese kut wali pi pai rungai uro am poga Diocese kamtam yang serang ba yang Jowai Diocese isin mande yang Jowai Diocese rengkat delang di kontrol kelut ku am poga Diocese jami rengkat ku kiwi-kiwian di commission ku am poga Diocese religious but ki Parish ko phar ku am bo Jowai Diocese ko Sngewbha bi Sngewbha wan chip bentalang ka Diocese je ko dauman ha nyang terik bunai September ha St. Joseph Mynsngat Parish the ko wari bi ko Sngewbha wan chip bentalang yo bentalang rengkat ko ka KBB je yang Jowai Diocese ko dah celebrate di jingdap arsus nam ka apo ka Diocese ke yomi jadi kita kerja suggestion yulti yang nang yang karui kam pai rungai yo poilang sakit harta gesi manusia berpang tam yang Jowai Diocese segi Jubilee kam Diocese kasi yang warlo klub bilang duduk pada sista pai rungai ini gesi manusia bokroa sama wan cimentan